Warawe ku ishuri birirwa banseza ngo mama ni indaya, mbese ntabwo uzi ko wowe birirwa banseza ku ishuri ngo mama ni indaya. Shoti kirimo abaperi batagira kuzamuka, kirimo parade atanze nibi byose abandi yandi kumana sumani, kirimo kwatambwa guruware gori nakamara n'imipira yacu niyo twayikuye, niyo twambaye, niyo muri 150 ya Riva tuzo guhura mu gice cya nashaka kubatamo yanjye bwite. Ariko Imana mfite niyo kogeza umupira, mu bantu bakunda kogeza umupira uwo nkunda bamwita Rugaju, akaba akunda kuba ari kuri Radio Rwanda. Na ubwo ngubwo nabatangira mbogereza match y'ikipe ya APR na Rayon. Attention, match itangiye, bara ya Watara pasa kwa Mamadusi gara kwa Mugisha Gilbert, Kajeje pasa kwa Clement gara kwa Kizimana Dorfe. Ubona ko ikipe ya APR kugenda itangiza umukino neza cyane. Barandabona ari ya Mamadusi tanga kwa William Togwimel pasa ku ruhande rw'ubumoso. Mamadusi, attention, boryenga urubuga rwabo baciye mu rubuga rwa Sport. Attention, baro niya Watara pasa kwa Mugisha Gilbert, Kajeje ishot birango. Barandabona ari yande yaramaze ncibanga cirebe mu defense w'ikipe ya Sport. Pasa kwa Yusundiyanye garura baro kwa Faranganye baro Konde, ndabona yahaye Basane, ubona ko bari kugenda bakina neza cyane. Attention, baro ni ya Basane, attention, cenga babiri, Wataraje avuga ati yenda yikwaka, adatanga pasi kwa Ndikumana Sumani, kirimo kara. Attention, kirema kurobaro, Clement vanga baro. Attention, ayereza ni mugabo Claude, kapiteni w'ikipe ya APR. Attention, ku munota wa 30 baro ni ya Mamadusi garura kwa niya mugabo Claude. Attention, nibi byose abandi yandi kumana Sumani, kirimo kwatambwa guruware gori ndani agurutse abayeho asesa icundura z'ikipe ya APR, 1-0 bw'ikipe. Attention, Wataravuga ati turakishura, bero ni William Togwi pasa kwa Clement bose barazamuka, baro ni yande niya mugabo Claude, kirimo baro ni Watara pasa kwa William Togwi, ishoti ariko gishwa kararifata, pasa kwa defense Ramazan Chibanga Chilebi, pasa kwa Emery Bayisenge garabara kwa Ndikumana Sumani kwa Basane, tambwe guru afata baro, ishoti cyo kabiri birongo, Clement funga baro, ishoti kwande, ndabona ari kwa Watara, ishoti kwande kwa tambwe guru wari w'ikipe ya Sport arifata. Ku munota wa 40 uravuga ati basi katujye muri break, tumaze gutsinda igitego cya kabiri. Attention, Katuwele baro yahaye Ndikumana Sumani, ariko by'ubusa n'undi Watara arayifata. Watazamuka neza cyane, aravuga ati turagitereka mu bene William Togwi pasa kwa garura baro kwa Watara pasa kwa ndabona ari kwa Mamadusi baro kwa Kajeje ishoti kirimo abaperi batagira kuzamuka, kirimo parade kiranga ku munota wa 44. noneho ndabona mata igiye kurangira. Attention, baro gishwa kashotsemo, baro ni yandi kumara Sumani tanga pasi kwa Togaguru, match izova bashize Emery Ngera. Attention, baro ni ya Watara pasa kwa William Togwi, kirimo. Attention, ariko ari hanze cyane, shot umupira muremure kwa Watara, ku munota wa 42 match itisoza, ku munota 47 match itisoza, ibiri yongera nayo yarangiye. Turaza kugaruka
mu gice cya kabiri ndibutsa ko 150 ya Riva ariyo filime nziza cyane wagenda ukareba, kandi nakamaro n'imipira yacu niyo twayikuye niyo twambaye niyo muri 150 ya Riva. Tuzo guhura mu gice cya kabiri.